Звід направили 22 фаховці з 10 жемох на водзі АФП, а заключення тієї організації потримують препоручення за ограничення уношення меса. Британski servis navodi, že se meso prerabja na taki sposob, kotri mu predluži čas tirvanja lebo smak, a to zvekšuje rizik od raka. U zvitu Međunarodnej agenciji za vyhľadovanje kancera tvrziše, že každé červené meso vjerojatno kancerogene, hoć za toto postoja ohraničeni dokazita i dumanja fahovcov podzeljeni. Ja bih rekla da meso samo po sebi nije kancerogeno, ali da znači pored nekih, što smo rekli, dodataka i aditiva koji mogu imati u nekim slučajevima kancerogenan efekat, tako i neki tehnološki procesi i operacije mogu da uzrokuju nastanak nekih jedinjenja za koje je dokazano da su kancerogena. Ministerstvo zdravja Srbiji saopštilo včera večer, že so s dopoljňujúcima vyhľadovanjami potrebne utvrziť, kotri količestva određenih fajtov mesa i prerobkov z mesa môžu buť opasni za zdravje hraždanoh, vyznačujući, že je u neprerivnim kontaktu so s predstaviteljami Svetovej zdravstvenej organizaciji.